Tradicijom kroz Vojvodinu naziv je nove akcije članova udruženja. Cilj je da se predstavi kulturna baština svih naroda i narodnosti koji žive u Vojvodini i koji neguju kulturu i tradiciju. Klub je otvorio vrata svima, hoće da se druži sa svim udruženjima, da ih dovode u Vršac, da pokažu šta u njihovim mestima, u njihovim sredinama ima i da im pokažemo s čime se mi bavimo. Jer na taj način mi se zbližavamo sa ljudima. Udruženje žene iz Zelemira neguje tradicionalne načine izrade, ne bi li ih sačuvalo od zaborava. To je najviše ovo tkanje, to je najstariji način i stari zanat koji je, tim se počelo u garderoba praviti, bez tog nije moglo nikako. Sad jedino što imamo nove razboje, novije izrade i modela, pa sa tim radimo. Imamo ovde jednu banatsku krparu koju sam ja namerno donela ovde. Ona je specifična zato što šare koje su u boji moraju da su odvojene iz belog polja sa crnom šarom između, pa bela, pa onda druga u boji i tako, to je baš pravo. Ručni načini izrade su i najzahtevniji, te se tako beli vez izgleda samo još u pesmi spominje. Vrlo, vrlo teško, jer to je sve puno platno, onda to moraju biti i specijalne makaze sa vrlo oštre i sa krivim vrhom da iseca, da se ne preseče ni jedna ova prečagica koju sam opet koncem pravila. Ona nema lice i naličje? Ima, sad ima, kad je urađeno sad ima, da. Kažu da je sa obe strane isto? Jeste, sa obe strane isti rad, ali opet mora se preneti konac da se ne pisackalo od tačkice do tačkice ili do... I koliko još ima žena da to umeju da radi? Pa u Elemiru ja ne znam, neko i radi više beli vez, baš. Najavljene su i brojne izložbe udruženja iz okoline i čitave Vojvodine, kao način spoja ljudi koji se trude da očuvaju svoju baštinu.